Na konkurs, kotri bul rozpisani od 17. junija po 17. juli, a kotri fokusovani na rozpredzeljovanje sredstv za organizovanje ruskih manifestacijoh u 2021 roku, sili 16 prijavi. Za njih opredzeljene 1 220 000 dinari. V startu sme museli eliminovať 2 prijavi, zohľadom, že nevyplňovali uslovia konkursu, takže 14 prijavi boli na rozpolahanju i tým 14 prijavom, ktorí prišli od našich društvoch, mi rozpodeľovali sredstva. Tým, ktorí hľadali výnos menší od 100 000, tak sme im i tak povedať vyplnili žadanie i realizovalo, že im toto hľadali, a tým, co mali kus väčšie apetity, tým sme tako zmenšali, a jednom, že sme dobre podzeljeli. 155 000 dinari dostalo kulturno-prosvitne društvo Đura Kiša za Šidu. 150 000 dostalo kulturno-umetnicke društvo Tara Ševčenko za Đurđova. Po 140 000 dostali Karpati za Zverbasu, Žatva za Skocura i Dom kulturi Ruski Keresur za Ružu, kotri dostali 100 000 dinari za dramski memorijal. Ruski kulturni centar dostal 100 000. Po 50 000 dostali kulturno-umetnicke društvo Petro Kuzmjak za Novohorahova i kulturno-prosvitne društvo Ivan Kotljarevski za Zbikiču. Društvo Rusnacog Novohosadovo Vojvodini dostalo 40 000. 35 000 dostalo društvo Rusnacog u Subotici, 50 000 dostalo društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu.